Doraemon, o gato cósmico. Que chegou aquí e pode facer realidade todos os teus soños. Robos e máquinas voadoras pode crear. Se un desexo terás que pedir ao gato cósmico. Isto é o gorrocóptero. Nos corren tras el, buscando a ilusión, gañamos con el. Doraemon ten un teto máxico e o gato do espacio que chegou aquí. Doraemon ten un teto máxico e o gato do